bajan dijebeleh memene lo. Hah? Dijebeleh. Yen ngene bener sayang memene piana ka pinang lo jaya dua. Sayang dong kok sayang. Masa pana aja bersaing. Panae mau payas meme milu mau payas. Panae mau lipstick meme milu mau lipstick. Iya ada unuk itu. Benane sing dadi. Benane sing dadi. Len gagamana dua. Oh man kengke. Meme dari nadua semangan baru bangun pabuan jema. Oh, pasedar mapu sise gampang katibat bibe. Sudah maro nak tua. Saya jema baru bangun pengabak kaca balik setik ke. Irit yang ke meme tawang. Sebat kenah lo. Sebat. Kengken dije sebat deh. Dijo sebat deh. Nya nawang manian ada natrunom lali mai. Bisa bingung ya. Bingung nih kengken. Kenan panane nih kenan meme nih. Di jalan nasib ya bisa memek juang. Aduh, kan tunangan lo sing pocol. Aduh lo cablak cegege. Yang sakitnya jaga itu tunangan lo cek bang. Oh, beleh punyen mo ke. Tumi sing dadi sing memek itu nih. Ayan mo. Masa sing dadi gitu. Sing dadi memek sing pedalam memek ke kene. Kengken nih. Rado gati kamu sahabat. Yang sing bicara benang bang adong menjelaban sing itu bang berak ibidan kakali nanang lu. Nah, oh nyansan. Kang ujang memang lah somah ke kita rado boyotan kene. Sebilang aja ijo yang sing gisian lagi bongkak lu potong. Dikek kene pengklu pengpat ble ketame. Ble tame. Mai jo malu. Pengklu pengpat yang memangaukan. Bejak sing ngak ngudang memen itu nah. Berarti yang sama krisekan tujuan belinya kumat. Saya ngerti kau kan memang klubeng pat kengken artinya itu. Saya dono. Nah, sang kalau memang yang mepayas ke kene sing itu. Yang cara memang di tuane subuh sanang payasi. Oh gitu. Yang be memang ngenah jegek, pengangon memang lah say. Idongan papan lo pesu petang lupa. Meme mudo babe. Malupa. Meme dia dong orang bapak dia kerajaan ruyut apa boleh nak len. Mes ledan berpelai benar dia meme nugo bapak dia gitu nih. Maro dua bapak dia mah kenap orang meme menajen aja keketosan saya itu. Jadi lo tutur ini. Wah bajang. Ben manian sing itu. Wah kang alih kuranan. Ning alih kuranan itu sing itu pilihan bener pang sing cara meme nasib iki. Oh milih. Ben pidan tiang alih soma pilihan tiang alih. Bener pang sesuai masih pangadong umur. Menikengken alih tiang. Di samping umur sing itu. Nah, sugih pelacur. Oh. Yen sugih jak debo metari ke meme jak melayap yang akan kenang meme cucu nang rotas. Oh, lo dodang lo. Pilihnya suge-suge. Bila perlu so kasih nasinya lo kan nasi tulen pun nasi selo. Oh, yang benar pada ngadongan. Yang pelit sama dong si tiang yang perayaan itu bisa go. Mimi sing latongos gimana? Yang ini benar-benar yang butuh ini. Saja mi. Ku kemunya ni mau lo caplo. Turen meme pengpedas nama. Yang parinekan jodoh jatuh karmon itu. Dadi sing besangat bakal pilih. Ane suge, ane tiwas, ane bocok, ane bagus. Dan aku sebagai dasar yang widi nih ngudukan. Duang saja memang lapiana lu kadagu. Nih lu kalau ditakon oke meme. Nah apa ketakon nasan? Syarat kene me. Syarat yang mentakon. Nang tulen dia ngapaten Banten ini. Yang paulukan Banten tak kenal ini kene ini. Ini sih nawang. Oh bapan lu itu selesai udah lontar. Paling mana bapan lu takonin? Ini lo. Nanti yang kalau juara yang menang. Tapi ngomong apa sih? Memang nyalepan bos belakang apa dah? Nune nang meme neng ale bako ada ketakutan aku. Ada. Nah,
mumpung bapak sida nunutur bang do yang alan tengahi nyakan konen berangkat memunyi kan uling semangat kalau ne sida ban bapak nyautin petakon lo ke apa kertakon kene po bibi bapak sih nunen tiang matur ayam di duri pura desa oh nak mula piodalan manapo tuh subuh tadi ada timpal tiangnya metakun kape nuko dan tiang lo ratno lo nawang apa mirip Banten itu lo ketuang tiang lo ini yang sing nawang aja tene yen sekenang bapak petakon timpal leken lo sing teken lo petakone nak walu yo mapet nyuk jugin kena bapo bene bapo dadi pedesa ini nak wala kuang lebih ban bapo nuturang ne tuturang bapo ken loh jak makedadua nak mulo sing bekal ban bapo tugane maro bapo lekado ban bapo nunasang metakon kini dodane ni wikane nawang nak kuang lebih kini dijokan liwat ban bapo nuturang nyen wikan nyen nawang to bentunas nih ne madan Banten artin munyi Banten ne malu be patuh kenwo Banten wanten tu ken wantun ne madan kita ne madan mewantun mewali patuh mebalik artin nih mebalik artin Banten ne mebalik adik kita apa kerana Banten ne artin ne mebalik patuh ken mewali wireh amerta paicani dosang yang widi ne tande ngangoni sen Banten widi ne mapaica jani balik kang aturang kini tau pinako daging loh bapa angayu bagya matur suksema ken pekarden sang yang widi hidup idewek di meraca pada icen ido amerta pangada sok ngawanang hidup Banten wali ne kaping 2 artine wakil kita cara raos jani awana ni ngetang aturang sembah pangebakti ke merajaan ke purau ke peryangan do payah sekian gede abang ibu Banten do pina ke wakil ritat kalau bener tangkil kini do sang yang widi pangado baktiang ne kaping 3 wali balikin bapa wo patuh ken bo Bali ne gumi pelaka dan lok awanan gumi Bali sing siap-siap kena Banten aku dang puro merajaan parayangan tayang dinata ke ngemonas lemeng liwon tayang kesong mah kena Banten ingat galungan tayang sepit semprong jalikan belakat talenang kena Banten loh dumadak widi suwejo wireh irago jak mekejang serta eling tekeni dosang yang widi nah jani ini perlu tawang lanturang bapo bendeknya ngau pangdong awak-awak apa nih dadi tandeng ngangon Banten saja nih pasang yang beleng yen petek apa ada telung pahan telung bago so ne mewit uli taluh uyaden ane lekad uli taluh luwiri apa taluh siap taluh bebek taluh angso tayang bebek siap angso dadi angon Banten dua ne mewit uli sarun tik-tikan oh rako-rako masih uli tik-tikan punyan padi ngelakadang bas dadi penek dadi tumpang dadi ketipak ne kaping 3 boburon batis pat apa luwire ne jenek kucit ne gede celeng sampi kebo kayang kuluk dadi anggon Banten kuluk dadi anggon ye nak macaru kaden ngale kuluk banggung kam dawidi atur ina ketau menyen buto kalau bang lapan oke banyak dak-dak bumi awan anado menek turun do ne menek gene turun ingatang yen sing metemu menek turun sing ado pekarti di bumi oh jadi bo pendapat ya nah ne ada
biu sing dadi angon Banten nih ingat kan? Ada biu nih sing dadi angon Banten. Biu apa? Biu kayu sing san dadi angon Banten ini ora. Kone nak kengke nih. Masa biu kayu sing dadi angon Banten? Dingat yang yen ado nak nandeng suci ngalih biu kayu kok. Yen bacakan sorokan biu kayu kadanan biu muani dadi angon daging suci. Bapo taen keceluak kepekan. Ada wok-wokan barak-barak masawang coklat Dewa tua yang jegek gobang bakat beli jisiu ada pina bungkul yang mal gitu nyenangan tawang tumen pesem apa lah dana agak kesuwonge anggot nih keles izin mabok kateo apel kayu ora coba Bang Santo jani nak berduang ada apel kayu, biu kayu, duren kayu, nek keto-keto sing dadi angon aturan pang salah. Nah. Wi. Yang. Asuba tengahi kumi sisan udah kliwon pagarosi maro. Biu nasak-nasak nu abo kepekan nang ngalang nah. Penting utang-utang oh. Bapak melipatan gagapin mako gen kango nyenan uang peste kena beli apa. Ingat nah. Sesubuh metaki-taki dagangan mencelak ke paon pada malu. Kemudian mesti mencelak ke paon. Oh gidat jalikan jit payu dadi grafik. Wah pen mengojak muka kedua. Adi budok ini yang budok payah menjegek luas kepekan. Dagange karadap apa dagangan nih? Dagangan ini ada. Yen coba dagangan nih ibu nak bocok nak sing kubung jang sangat. Nih tangarin bapak kene. Joh pekene analik mentas di bengange maro bener tekan. Jalane ada truno nang jakodaso. Tepukina bener mengotan yun biu lo napi adol tiang adol pisang ajom bulo nang ireng-ireng driki merarian mudiang dodoh maya dudukan pada kepekan ampunan di tengah margo nak rame driki wenten kubu sung driki mererian kebubu ni aja ya duo nang dagangane awake gerenyem dakodaso menunde obat lempat kulit yang dah bapak sang saya yang aduh jani sing yo sang saya sing ado jelek ko nak tangar bako sing jejak nak jegek oban panak bapo bapo ngelas sekahe nyentune nang aju nah apa nyanang sing bapo legal nah mun sing payu dagangane do meklo jak si kebang beginian awak kene kaden tongos tuntungin ukir mega kemar tu awinan nah jadi pang pasti keben wala ada nak lewat jalan ya takor nyenawang melarapan pas wecan kawi ada nak legeng uning ayang atur mirip di tongos gunung mega kemar yang sambil memargi taken-takena ini payah mundur duduk nindeng diwang di tiang mana sane ke bawah gunung peniko wadah madur kamu pisan indah dos nasi tiang palung cokor dewo sampunan ngungsi tuntungin ukir mego kemal kunikur jantan palung cokor dewo pacang sedor apa ya pang nawang nah yen raosang paunukan hidup mati ulit hidup penekane yen suba panemaya gela lakar ngemasin pati sangkaning tansue jekawine di purisan melinggih sing nyanang sejojoh jagat ngungsi ukir mega kemar yen suba panemaya mekrangkeng besi megedong batu tanurung lakar ngemasin dan jadi pangsi yang ngalem neklo mengaleng iring
wasin. Asapun api. Adi soleh. Api laksen dokter ini. Kemudian tadi ada dokar sing misi jarana. Ton dokar wastani. Apa toh? Dokar dan misi jaran niku rombongan niku. Rombongan apa orang rombong kan rombongan. Rombongan dagang ese. Weh, cara negara mai apa? Dagang es gitu nak. Wah, negara tan ya negara es. Iya negara ngasem peleleng ese. Yang gianyar es. Weh, nang iwasin dong. Tapi tunggu dia ada penara ancok-ancok. Badah. Nak penarak mesun kan ancok-ancok. Saya waktu Itu jemur berjalan saja. Ada tuh durian. Dan Suryaning nih kok. Nak ke pasar nih kok. Wih, nang ngadep sayur-sayuran. Aduh, nang ngadep kangkaung. kangkung. Oh, ngadep taimul. Baik. Ngadep taimun. Nah, tuh dagang taipat. Ngejek sorot tai nih. Weh, tar sedang melah perjalanan lakar ngelewat peken. Sina liu ada jelemo nama dagang, nama belanja. Jadi angon penyaru. Pembengkel. Sampun nang mewah. Kijang tan kuangan PC ya. Wah, Napi jadi tumas. Pipes. Betiko ring pasare patut takena. Katah nama masar saking desa predeso menawi wen tenang kuning. Irikut saya waktu pisan ya ada nama ngiring margi. Iring. Diajak mengguyuan. Tekan bang. Masa sih nyajang-nyajang? Iya, saya ngerti kan nimbal sakit. Hah? Benar. Aduh, jemulai lemes yang ngelakan aja deh Neo. Masa timpal perot kedo lawan? Bakaran sakan masih ngelek-lek, mai masih. Mai cang pele, sing mai masih pele. Ya bawa sakan lekai baju mana Pas Dek. ngangkat kena wak sakit kene. Dek kedo Cina. Melehang aneh-aneh Ci. Yen seng teh bos pesta seni tawang Ci. Maksa kene sing pedalam timpale demi menampilkan kita yang sportif, demi mendukung pesta seni sakit-sakit yang main tawang Ci. Iya, marah ngerti ya. Iya, Nyai. Maaf. Gusti Ayu ngerti. Oh, Sakit-sakit main ke pesta seni untuk menyukseskan pesta kesenian. kan aden Ci tuh. Ci bertawa aja kena Ci. Kenapa? Baru kedo timpale gelam ai keden Ci bapak sengsa yang ngelap pipis. Tawang Ci. Mulai dia mau nyiriang lupa. Nah ya buat terus saja yang mulu sing latih. Tanggal sakit-sakit mak kain ini. Ayo kan mata duitan ya tuh. Mana aja. Jauhnya mata duitan, Gusti Ayu mata duitan. Bibi ada pesulung satu supia duduk kok. Saya mata duitan ada. Bos pipis ada ulang. Nah makanya semua mata duitan. Oh, gitu. Kecuali ini butuh yang mata duitan. Wah ane butuh sing mata duitan. Mata duitan. Apa ane butuh sing mata duitan? Ane butuh betaron noto. Wih, Ija do perah. Butuh ngenot betara. ada Ini tawaji. model-model. Kenyataan yang berbicara. Ane butuh mula sing butuh duit dia. Sing deman tekan pipes. Betaron noto. Cengken maksudnya. Betara noto kayak ya. Bekaran butuh sing betaron noto. Oh, sing noto gitu ada. Noto. Asosiasi pemikiran yang seefisien mungkin. Sujatnya nak apa man kau gawe nama. Macam sila pipes beketimpal yang on gawe gitu kena. Paling ngale gawe. Nge, Jadi kene kan. nge, Dia timpale yang on Ayo. gawe. man apa? Nak tunang dek baju ini pang. Ini bahasa dek. Cengken. Bahasa pangilinan dek. Menek terus baju ini. Nak baju tuh nyenik-nyenik enggak. Makin kengken cara ngalepin. Kene cara. Nge. Aja ngai kesenian.
Kesenian. Pesta kesenian Bali, raga ngai kesenian. Kesenian yang lama-lama, nek klasik-klasik, ane sakral-sakral tuh. Bangsa yang terpenam, jadi lan tuh bangkit kan. Tuh bangkitan mungkin. Lamuro ada nang upah, aku udah cingale pipis. Nah, tuh bangkitan nake. Kesenian ini. Pangerti. Kesenian apa yang Kesenian dilestarikan? ane lama-lama. Ane klasik-klasik. Ane saklar-saklar. Tuh jani utama tamu di mancanegara. Alia mayap. Si ajak ngomong kedek kaplak anda semua. Sing serius bunyi nampi bunyi jangan. Saya mengerti kan munyin sini. Ane perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu? Klasik. Klasik. Ane nomor 2. Saklar-saklar. Coba ane sakal kedai kencang. Bungut sini lah belum. Jadi dong. Ngomongnya bersing tampencang pemesunnya sakral. Saklar tuh yang lampu ada saklar. Kebudayaan yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu. Bangsin anu gitu anu lah gitu. Terkenam. Model saya dah pangsin gabang, parwo, gambo, wayang wong, topeng. Badah tuh kuno tuh. Kuno. Men keke? Ane baru genyek. Lala. Kira cara. Lulus yang tadi magenya kan? Nang isi aman lulus yang tadi magenya kan, megonyokan. Ane keke madan genye. Genye ane kini. Yang sinawang genye. Ane keke madan genye. Gesek, jeres. Gesek, jeres. Hei, stop. Genyek apa gitu? Mungkin. Oh yang di dianci mengenyekan. Ada senak lo di Arab kita tak kau genyekan. Bisa jet nak kita. Jet apa? Jet sok apa? Man apa modelnya apa? Nak kita mani maru cocok. Man Jadi kan kain. mani pamisi lo, pamisi megending, pamisi ngiga, ngomong pang komplit, plet. Oh Arjo ya. Oh. Arjo lu muani Oh, bekerja. kesenian kebudayaan ane lama. Ane pokok pertama tuh lestarian. Arjo. Aja dulu masa ngidang. Gampang atur saja. Dolar dari Nanang Arjo. Ya nanang nih. Yang panah Arjo. Iya kan memen Arjo. Meme apa kakak jungkah gitu. Man. Ada apa jenuh meme lah. Ya ada nakon ijo memen Arjo nih kita ada. Orang mau bangko. Nena Eci ada nakonin, ijo memen Arjo nih gitu. Mati tampling motor. Salah nyebrang nyundak dag. Coba betul. Menajak dua kan nyemagai kan aja dua lapis. Akhirnya. Dia panglah. Ci tukang tabuh. Ya Joy. Kau mau gamelan pergi no. Arjo sing jangan tabu sinyak lu. Sinyak sepi. Sinyak bergairah. Oke. Ayo. Ayo malu. Ini. Awas segar. Awas segar dan kelamun. Yang Betawang teori nih. aneh-aneh teori ini. Teori malu pelajar. Nggih. Tole pergi ngiga. Iya, iya. Asal mancetan jet nih, ngereda ke jauhnya. Wah boleh dong. Boleh kan? Ngeredak malu maru mancitan. Apa? Weh, Arjo nih ya. Arjo tiang Jumat terus gitu dah memen nih. Arjane Juma, Bu. Ini nak Arjo nih untuk tontonan kepada masyarakat. Ane kento tiang ane ngeredak apa ane mancitan? Pokoknya asal ngeredek, mare mancetan. Nggih. Asal mancetan, mare ngeredek. Ya. Asal ada, pokoknya konsentrasi penabuhnya matanci di jet jangan. Kosong oleh kayak. Dole jet jangan gitu. Nggih. Asal ada nak uyut miagan batal. Batal. Nawagang ngereng para penabuh sarang sami. Titiang enten atur samatra reng para penabuh elengan. Perhatian konsentrasi penabuh reng regina. Asal mau tintengan ngeredak kejang-kejang. Nih takonang tiang keredak-keredakannya pengkuda jet ini mau tintengan. Bahasa bertiang ngerti, ci ngerti, ci. Nyanan asal ketaro, cepok mancitan.
Aman sing ketara ojek terus. Adi misi ketara. Nah kengken mengkap arjone mengkap. Kok be ningerkeun Juma toh? Wah. Bajak anu gugong aja ini kenalnya dijak kadan. Korsene sinyak lung. Ause karuan pengkudo. Oh sing karuan. Elingang puniki natan karuan-karuan metingtingan. Wanta tugas kanggo ngerdek mantan. Asal uyut nyagan batal. Pas. Siapa kata Pak Cima? Apa kata Pak Neng? Kenang. Wih, bisa makenang. Bisa makenang marogobo kene kadana sing bisa megamel. Ah bisa teh gitu. Yang sing demen ngomong pangliu, bukti kenyataan ugas pembukaan pesta seni. Aku udah yang belakang kenang. Wih. Dok anti belah kenang Nget yang sing demen ngomong. Maro pembukaan pesta seni tak aku udah yang belakang kenang. Ulian kengken dok. Ulian ke Pantegang kenes nih. Ade Pantegang. Sing bangga juara 1. Kengken ya gede-gede kan. Alegong ya. Nanang gua siap nih. Nanang gua siap. Nanas lu gerak di dia aji adola. Dadong kentan bungote. Orang udah nabi zane mengrananya mabawas aji abang awara. Pas gending kan nanai tadi bulas. Panak deh ngeling gemak bulas bu. Beda. Bulas panaknya jang di pelanggan nih. Beda. Mancitan bujit memen nih. Nang kenang alu penghunian. Pesawat anak-anak hijau nih kenang nih. Song nih telapa. Pesawat anak-anak. Lacurana jinomit. Satu. Diapen jelek tua si dewa nengala. Gede-gede kayan ya. Yan. Gede-gede kayan. Yan. Aduh. Adik kita gendengnya. Belus kasetnya. Suka duka. Weh. Gamelan Arjo apa terus bolong bangkong dong. Kubling. Mau pindah mancinan coba gini tila masih kayak gitu. Kencin nih. Adi sing orang adi. Ye. Tuh kengken aku buka pergi nona ngedom tuh kalau mau gendeng. Suka duko acina gede ya. Tadi penabo iwasen ken gerak-gerik pergi none. Marah main apa nama gama? Oh perhatian penabo teken penari. Konsentrasi. Teken gerak-gerik ikuti kan tabo. Silakan. Ya. Suka.
terus. Nak kengken nih. Senja terus beding-dingan nih. Adi terus kocak. Kocak suar mek kelep bangki aja. Man pantas nih kengken didang sebagai penabuh. Apa kapan ay? Apa? Magening. Oke. Mancetan ngerdak angsal. Yen magening mancetan ngerdak angsal. Oke, dan. Oh, kadang-kadang jadi terus mancetan marah keredakan terus. Nah, jumin ay. Yuk. Wenten sane aduna sang ditya. Oh, ada bakal ide dewe kena gini lautang nih. Kewa titiang ngamong bajang asing teruna tiang lama. Oke, wae dewe ngomong bajang. Asing dulu mah kejangan nah. Ken men nyaken, ken men sing nyaken. Liune nang kewa. Pas lae se. Biang dewe belum. Aja ke kudo jeung nah onyang nyaken. Sosial bener toh? Kijo lung, ngaja nang lung, lodang luung. Maya ada nang lang mas ngajar rasa gitu. Kuda sonyakin. Bukan dasa bang. Hah? Aduh. Tiang sing kuat. Yen kita dewa berarti tanggung jawab kena go. Jadi aji ngurin. Tingkah bajang melak lawan jelek. Anak sengko ngomong bajang. Abang sengko? Tapi? Kewa. Pangsing cara bajang serawat, nawang serawat. Sangyan? Ane unyang-unyang belakas tuh. Raso. Tetau ke nemangodowar. Mekelo bakal tutut. Ini dewa ngambakang bajang sangyan, asing ngelabrakas mutul nyile sangyan segi dewa nih. Lo panggil pok lo hodor. Lain dia masih tanggung jawab. Bedok? Lutur kan dibalik. Saya marusan nyanyi polos sangyan. Red lo panggil pok hodor. Ngantek dua milu nyile. Ngantek dua? Milu ngodorang belakas. Bedok? Dipekat gue lo. Panggil pok sangan lo. Odor. Adik kedo adik. Enak tua sing idang odor gitu. Bisa setruk bisa enggak? Adeng tapi nyantel. Yeni dewa apang melah panyacara bajang udang. Jawa tuwek, Jawa guok, tongosnya nih di badur. Disirahan tongos. Wek ya kone di do tongos nih. Wek di do tongos nih. Yang diingat deh. Bakal blokin dah. Berarti kan diingatan berarti sing tanggung jawab gini ban. Melang aja. Ada gaya lo cuma. Nah tuh. Aji sayang dan kentiang. Udah ngaji sing sayang. Dua dewa dan putra naji nih. Iya nih aji sayang. Tiang kapal terbang. Dia apa? Kapal terbang. Kapal terbang? Karpantat ben manis ya do. Sakit-sakit kali gai, kali beli kapal terbang kali ngani. Umi, maro sayang sing ngerti mana. Ya na sayang mapiana namun lagi itu aku jadi petan panannya harus dibelikan. Masalah makan tidak makan urusan orang tua tuh. Oh yang sayang ke panak apa lagi bang? Nah kau mah mantap lamun cuma nak kau sing. Terserah. Oh panaknya jadi selaset dengan lagi dua. Nih lagi pok nih. Ini mangguk bungut ibunya. Ada nalo ya panak. Dibukainnya nyakitin kapal terbang. Pakai tapi tante jangan panak kan? Ini ngai beli ya. Pokok kena gaya kan? Tawa kan lekat dulu kadang ibu nih. Kayak tawang kini panas gumine batal, nggak bakal lekat. Ada lekat, megarang lekat. Jadi kenyakitin ramo. Biaya. Singidang. Mati dia aja. Enggak dong. Mati. Wih singidang dia mati. Silakan mati. Mati. Aji sing keberatan. Adik kita. Mati dewa ngaibin. Sing kuangan celebongka. Aji beliang dia. Singidang. Buat dia mah.
makin. Sodang. Benar. Mulai. Mulai. Ya nongkon ki mulai nyen kelamalang drama nih. Mulai. Motornya dicongol mulai. Mulai. Megambal kalau nih melajak dang bleng. Besodang kone. Besodang apa kelek-kelek dini. Menaken apa nabi ya? Ikan nilar, cabang arwan kan? Awak boleh jurusan. Apa jurusannya gitu dan mah? Dan mah jurusan timpal. Tabu duen. Ken sejatan itu ya? Panake. Nyin panake. Yo panak. Iya yo yang di panak sini. Nih ngawak. Banas ngerti nih. Ampun tiang magamal jak. Deserbas pelih kan di tiang niki. Di tiang meriki nak sampun ikum sareng preginone. Di tiang sebagai penabuh anak boleh instruksi saking pregino. Melanci sebagai penabuh konsentrasi ci tekan penari. Ken gerak-gerak penari di atas panggung ikutilah dengan tabuh. Dan instruksi ya. Suwun nabuh itu. Udah keras. Tabu drama. Nih mesti belum. Jadi arjo kene. Ada mau kunci ayu ngajai dolar. Mula kedo. Panas yang panake lagi. Kapal terbang lagi. Kapal terbang tadi ya. Panaknya. Panak dia. Wah, aduh ben masih. Ora sedang. Wah, nih. Lo kayak apa tuh jemak sih? Nang melang ingat nang celuk kotokan sini. Saya jadi apa ini? Kadang jadi parekan. Iya naliang wagi pemantas tro. Patut sing ngatur ngayah dipuri. Tadi nih tidung ya jemak sih kok kene. Kok kayak apa nih jemak saya? Hah? Hijab makan sini. Kak, apa cuma kayak ini lar? Wak bola jurusan nih mah. Lar, yang Nang bener-bener cemator maret kabin ukuran bener nih. dia anak liung lah, bener kayak ketage. Apa nih gak ini? Aneh ganti yang maru. Kok gak enak apa nih jemak saya? Dia ngayarjo, dia tadi nanang arjo. Gusti Ayu panak arjo. Kan? Tuh panak dia gitu. Ken udah punya anak beruang sih. Ken buah anak sini. Ken punya anak.
Sampai sini. Yang Nana Arjun, mami lalu. Hei, gerakan mau cacingnya. Goyong ini. Gerakan kebukan. Ngajak dolar petrol sambil yang meliangi dolar rubah. Ini dia sebutnya. Padahal nyangin ke pasar. Dia sarang tuh dua. Demilu. Dah, buat yang mati ini. Demilu. Dah jalan. Ini dia sebutnya. Miskin namun jukung kan. Nang kenah dewek ayune. Ayu tan rasu kapeneng semitan anak tuin kene. Siapa napi nih Kiji? Nang kenah dewek ayune. Ayu suba gele, ayu suba panjang. Ide dua gong gede suba ulah keadaan nih. Ien tuah dadinya nih deh haji nih. Dosanya ayu pak ringlingi ide dua gong gede nih. Dada sapu nikah Ji? Bayo yang lakar tepukan ayunin. Oh, banet yang bajang ada dogong gede teruna, yang serahina ngiring ide bahaya sapu nikah. Dados wau mangken aji mau bawas kenten. Sekadet yang ingat do cerek yang sampun ngayah dikiring puri, mula serta ngiring ide dogong gede, kayo nede kentian alu weken masa meton Ji. Terus yang pidan juga sayunen nu cerek ada nih. Ini kene. Apa mahawenan dewek aji nih? Memelat pejalan ayu di tamangan candi. Tapi mawena? Ayu lakar jangkepan aji. Sarang sira? Sarang itu dua gong lingsir nih. Aja ada dua gong putra? Boh. Ji, nak tua, nak tua, Ji, dia ngedo aji. Duh, ayu ngenah anak subot tua. Nyot aji nih pangkawang ayu. Bang presiden saya naji nguasi duit jagat ini jepang sini. Kalau ayu nyak menjangkepan duit di subane lakar kejamahin dewe kayu dewe. Ritat kalau ditunyen aji lakar mulang pengelat semaro ada nih. Mang dari detan sida nyamau ke dan ditiang. Bener. Kemana dari ditiang? Kemana sapu niki Ji? Kengkene. Kasan pet prada wentana truno sane manur ring mana ditiang. Ijen ada ditiang antar sarang liga Ji. Matung dia ngaji nomba. Paling belajar toh sang roken buen jebol kan ada nak jalan biasa nih kalian ditulis pakai kita nanti apa mengenap? Nyen koren mau belanja. Sing tawang mantri pasar nih. Mantri pasar orang mau belanja. Nyen udah di belakang. Boman minta izin kan mantri pasar nih. Ngawag-awag mendagang. Jadi sudah ada penertiban, pangkadong rapi, pangkadong aman, pangkadong bersih. Begitu. Itu mendagang. Kemana tempat parkir dah? Kenapa nguyakin montore?
Kengken jak campai no mantri pasar. Jak diapan mantri pasar medagang. Bisa mirip betul lihat. Lah lihat. Yen mau dagang sing dadi madokan. Dagang kain sing dadi madokan ja dagang baso-baso. Dan tadi Sing nyanan mebo seru kaena. Ane dadi madokan. dagang napi. Dagang lawar baru dadi madokan. Dagang lawar manten dados madokan. Loh, nih baru sangat-sangat mabinan-binan mantri pasar ini. Kebinan Kengken. Bane dagang lawar jengkek, liung idang maya, dagang lawar ini dadi madokan. Sing depan paling liu no maya. Man? Yen sing adok Kengken mah da lawar. Aduh lo, jadi man udah mantri pasar cara merdah ini saja. Ay, pasar, sampunan juga galak-galak kencan. Nyen galak. Rago nih. Pidan taen tegoro. Dan ya tegorot, yang tumen, nepumen pak biasanya naseng kini mantri pasar lo. Ye, nak mantri pasar baru nih. Oh, baru nih baru. Oh, baru tumen maro jani. Bongen dan bercikan kenalan aduh. Oh, kenalan. Oh, pangkadong wawuh jak mantri pasar. Penting saya ya di pakan Oh, nana dati. Dia mang doning pak kadi teruna nih ki. Kengken naksir sagetan. Kaget. Men yen mantri pasar itu no Kengken. Yan pak kadi teruna. Yang dari bajang-bajang nih ki. Oh, nu bajang-bajang. Nak ke bajang, nak ke tua. Mantri pasar itu urusan nak bajang nak tua. Kadang nak pecah, nak peron, nak sengkok, dadi mendagang. Nang legae toh. Pak mantri pasar sampun aja kentang. Mantri pasar sudah ditawar di kenteng nih lo. Papa. Kengken. Makin dan sapun iki. Walau yang mantongos nih lo. Kadang yang nomor tiangnya. Oh, ngajak mo mendagang. Iya di bawah. Man? Pak mantri pasar. Nomor di kartu di nyogok. Pak ini. Oh, mantri pasar kalau sogok. Ingin. Pang mau pen-pen ke jeling-jeng. Adi senggan aja kentang kan. Man? Raga nih kelbang tiang pipis. Ada uang makan. Oh, mantri pasar kalau bang pipis. Ingin. Oh, pes perai nih. Oh, dadi. Dadas kentang. Dadi. Pak, sejak ini Pak pedalam tiang. Oh, kenapa nih? Maroka di pekan, bo macelengkang ngerendak ngurusan dagang. Iya nak tugas toh. Lah kote je tugas, masang seduk apa sing man. Yen bo Pak polos, jadi dia ngamang nasi, ngamang pipis. Oh, dia ngamang pipis beli nasi malu. Oh, nasi malu beli. Iya. God beli nasi, beli kopi. Oh, beli kopi. Oh, jangan pangiyunan laban makan, si dagang nasi medion beli. Yen bo liu makan, jadi Ladek. apa Pak? Kepetang sing laba yundo. Nyen 2 beli nasi ji 100. Iya Pak, sing abopes nih. Oh, Koyo kalau bang uang makan. nge panitia rugi yang penting mantongos nih lo. Oh, nah. Kange, Ini 100 mainang nah. bin 100 di. Jangan kang wang man roko kate kang wang. Bikin mau kange. Makin Baik. tadi Ini nge kange. kalut 100-an breng-meng kok kene. Oh nah kal temel. Oh aliang taipat. Oh nah jadi kene jak bebas. Ijo ya kena sama dagang. Ijo jelah jak tadi. Dadas. Oh kadang dor nabe bang. Nabe. Yang Pak yang Nah di tadi pengalan. yang dagang.